Эбе пиндеді ғыржыр ұтмылзақырмыш жылда Нырвашы ғаленде выдав школа бідерзе тюрек Чаваш патшалық университетіне Чаваш ұйырміне вренме кедем. Кенегіменек шилжунадын ыдаменде болдым. Шилжунат меніккене тендері білменшін шуккавыл литературы пірлеге, теленізе гаймала чаплы, паян гигун, Чаваш литературин ялавне, силемне шүлдешіклегензем, візем бұрде шилжунат урлы тухны дезе галашын, візен хреснашы, Шулдер дюжи Шыбах Виталий Петрович Станьял булны. Биде телензе гаймалла хватлы ишлетче бол, шамрык булны, матур булны, вылдырышный бебер, бун, жар, метр, торышы, бутчул яклы алыбашыр застена газетигалар аттымырчы. Юнажар республикари шамрык савышсембе туслы жигун удырдақтымырчы Виталий Петрович манын пірреміш кінеген хреснашы. Бол-булман булзан, кен байын Раисы Зарби жағында қараста жүкітші, ебі савыш булап кезеде, жиравжы булап кезеде, писателден союзне кереп, кінеге ғыларап тезе, үмітленмеде булдарман, манжын савышсен писательзен бізім туры вырыненде булны, ебі пиде шамрық түкіне сыбай булны, пиде водан атымчы, Виталий Петрович мана алы ранжавы цақ кінеге издательствіне илзе гайры кінеген аннотация деген мене ретенжіне қойек шыржы, машинкыба игегізіплер қойек шапса, папкошне хурза, мүлле алжырова, кінеге издательствіне қойен ергебе таратмалла, шавна пөдімбе қойдуза ергелері. Вот сапламай маным пірреміш кенеге дұқыре, бұл дұқны кенеге жын нумай мана қылғадикке де вадиш критиклер іште, анжақта. Вот пажулым лидер 90-гына чын-чын жиравжы буладын. Хали варшлине де, хурланыне де, ежін мастып, ман херулих пур, хват пур, Виталий Станьялын, хваде, ман радавыл, унын шулымен пирінчерере, бұл үстерне шамрық сывышсен, тебір хуткаладып, ширіплетсе галадып, паян, чываш литературинде, чи ердюллизем, чи хватлизем. Виталий Петрович пек шулаган шинзем чываш халшын, пиді сахал. Вол пәдім чүнне, чырине, чымнебекте халшын барад. Студентсем, шамна булақ бұлы ундері давра яғанақ студентсем, шамрақсем, пұрде унбадынже, яғанақ унба бірле, ебір унран віренне, унбек пулма дұрышны, унын мәжізімбе пірлешунны, вол хойым батне, шинна туртма бұлдарны, унжухнеги, бе паянхине танлаштарзан пірреде чапман, чапмасте, ебір унбанде віренне, унба пірлешлет бір, шанба віренне чухнеги беде, віренне чухнеги неде танлаштарады, паянхигу неде, унын шуғы жизене, әмі жизене, паянхигун выл студентсен бе мірлешлене неде курады. Пірреміш худ, мана выл тіпчевішне керцияны, выл ширны эстембе, шинна врентме пулдарны, калама пулдарны, пірзымақпа, шавья балана тума, хистени, унра, выл ташта шалда пыдарынны, шав вайлы видем, янақ унбадынже пөдім шамрыға хойым батне турцадырад. Шавы она юратма хистет бире. Виталий Петрович Станьял десен, ебір ушкынебе савынза, хам-хаванза, кебіршінден қыразада тараттымырчы бұл. Виталий Петрович Станьял берен аттевірінже, пичевірінже болны, ұнжықне шавдері шамрыкчы, хамырда бір шавдері ажиземчі ұнжықне. Оның лекциязіне, оның практика занятиязіне хыбартланза, вішсе, чупса кайнбеге кайттымырчы. Малдан хилсібізем, малдан хил хайлабзем, шыпталып, Виталий Петрович Станьял веретнеге бұлза бөлінге. Кабинеда аудиторне көрсідіратшы де, пір келетки мене даратшы, сони мене даратшы. Ебір бұл калаштын жен, хыбартланын жен, хамыр хаванза кайттымыр. Виталий Петрович Станьял, хой бұғынде шелчунат, будшул, тада, поднимешли шамрық сен, организация сен ергеленет, ерте бұны, чын-чын хватлы чываш, шетміл жыл бұлдарад. Она была шетміл жыл бараймасын, бұл бұнжетере, анжақта хойын чунебе, тада юнебе, бұл мүлле ішлене, ебі, пинде тоқыш сағыр бұнымы шылденже азелешін. Анжықне, ебір, шелчунат,
ятлы литература чапырлежен ветраганскерден Пушкарт, Тудар, Самар, Чынбір облысіне тұқса жүретін мірчі. Ондар бұшын шабығы тричи, Павло Паяцембе, Яков Уксай, Дмитрий Гибек, Тада Шагынбек, Паллы, Ранда Паллы, Ширав жезен бектер болзы емертеретті мірчеде, візем жіндене бір хажат темгалар атты мірче. Ондар бұшыне пижетере, візем жіне шер атты мірче. Университетін ұлты мұжақшы етенже, вишіміш құтыра, курсе челжуанын ядарлы пүлімі. Вара Виталий Петрович, шоушларға, он жихнева литература, прилежевен ержігін амар, чарынбегі тада литература, кафедры ержічече, шабғытағы шур жерде білмада бұратчы. Таванлық туйме бұлны зезінді дырать, пұрды таван бұнда. Еп, коллег студент, шылызен егірсе үкірім елдақ, бұл варентный студентсем, елдақ таванзем, елдақ елдашсем, таванзем бұнда юндаваны берге мар, бұнда чундаванлығы берге қаламалы. Аман Виталий Петровичін пірі ұрымлығы берге қалас кет. Бұл экспедициямне жүретнегі намар, бұл мүллеврен деген бұл не, оның пиллігі тен берге. Станге алларының пиллік бұл. Бұл чанжын пиллик, мұнда икеліне жүк. Нега мұнда, халдасып, саңа мана прям шмілі пиллик ларсабаны не. Бір замақ қаланы жын мана пиллик ларсабаны бол. Хора жибе хэн чиппезіне ертсегайны бек. Штағына житмермір пулын байбер. Украина рада болдымыр шешпіл. Пулны вырынзенже, астер хулынже де болдымыр. Хузангай шүрейне вырынзенже де хулын шуралны ялынче сиктермере де болдымыр. Ебе унын мыжырне тавзы махегалашын. Виталий Петрович лайық полны, он Зоя Петровнан тюбиде пызык. Килде мен жоқлы еш пулын аржыны же. Ал шамна килде же бұқмазыр, пире чынже қасса илзе жүрейні жын. Ман Зоя Петровна пуштаясы келет. Еп шкулда ішлене Виталий Петровичын программені экспериментуна. Варавал чиперемыш ход. Чываш литературе методикинче, чываш челхин сакрымш потохармыш клазын книгизене. Книгизенче Эрмей Рожанский, Никита Бичурин, Дмитрий Юман, ядизене вылгертре. Унынчи тивишле шаязенчень переещаговал. Чываш халахен фольклорын, юлы ергинь, подемшле тюслехизем, подемшле унын Ачасене воспитание парас уйдовенчи предмет хальтваньень, предмет шайбе шкула керзеюльче. Шулуш сапараганяна Виталий Петрович Никитин болса. Виталий Петрович чайын бегехвал краевед. Аблабузасын Чуваш халах академине пужар заярагане, Шанбегех краеведени, югумне Чуваш республикинче бугун заярагане, Чуваш республикинче педем районзенчи энциклопедизем, везем, Виталий Петровичин, аблабузасын тымаранчень, тухна евыш булызем. Мünchen десесин Кашни район, Виталий Петрович Ерцебыны беле, Виталий Петрович Ерцебыны краеведсем беле, Кашни район энциклопедине пуштар загаларчиш. Шайнпегех Виталий Петрович чынжыншин. Мünчухле ыра, учитель, унын алы витер духманжи, Мünчухле хыры чунлы шинзем духманжи, она паянхи кунчынахта, тулит икшер, вишер, твачер, миллионла, халахта, Сумазуза, пуштайза, шубашкара пуғынна, она ырзымақ сенбе азынза, чынақта она савындарма ыры күнчул сунашы.